bicwa n'ibibazo ngo barasubizwa n'Imana. Imana se ifasha wifashije n'umujura rero iyo agiye kwiba arasenga akavuga ati Imana umfashe nibamfate. Iyo batabawe rero batabarwa batabawe. Ninde batabara hati? Kushobora no kubipfira. Urinindiriza ngo uzatabarwe uzanabipfiramo. Ambya mishira yagundi bavuga ndiki nawe. Hengiye nibagirwa ikintu kiba kinzanye kuganira nawe. Nuko nusero rinjashwa sha wanambuka utavuze. Oya bakomba kugira ibyo nagezeho nyanze kumva. Ase wande usa nabi ase wandetse akudo no nagutura n'umuntu nyafite umva muje bayo swift oya guma hano nyine ngumaho nyine amenyere ifata ibyuma ngakwega ngaho ufite umubita ufite nkakugira gusa Mjira. No, sit down. That's karimu. Ndi gushaka boss wanyu. Cyangwa ni we boss? Ariko wagira ngo je nta makuru ufite. Ntayo nzi pe ko gamenyize ha. Abari nge boss. Nanjye ndi umukozi nk'abandi. Okay, namubona se. Amahoro se. Abona sa n'ikibi.
ariho yicara hava agenda iwabo atisha akazi. Nk'ubu aba yishe akazi rega. Yes, come in. Raho. Yuri bande se twabafashe iki?